Mai ku kwai na ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel Bilingual la mai thonriu dare asai August tarik tamru na khat kum singnai na chi na padai The Gaanphiu Tamenglong local newspaper king in Sam the call Tamenglong August tarik tamru Tamenglong tong Deputy Commissioner Office Roy Orders Tipat kan Meithei Laina September tarik padai kum singnai na chi na padai nong hai Tamenglong District Court Building inaugurate sukhang ti thai kan thei Deputy Commissioner Office tong order dai Secretariat Law and Legislative Affairs Department Government of Manipur tong letter August tarik chui na chikiu nung ti thai gong kan Meithei Laina tipat kan jonge ning taw lo nu wei August tarik rut na tachat Sunday nung tai Chief Minister N Biren Singh Rui Tamenglong District Court hai inaugurate sukhang program so lau kan jongi tiki Town Churches Union Joint Tribes Council Village Authority Chairman Council Tamenglong Khatni Chairman and Secretaries Association Tamenglong Rui District Court Tamenglong tong building hai taloi intui mak mai khani Sunday nung inauguration program sin khang suba mai ti hai Nuni mak mai indaw na inaugurate suma khang Deputy Commissioner Tamenglong khaw sakan mitang postpone sudat kan jonge lumnu mai cham thelai na court building hai DPR thelai na Kasiam loi the tiki drain khani culvert dai loi intui mage tuna sakane tiki district administration tong official nun inspection tatkan mitang inauguration ma kau kasiam loi khang sukan jonge inbu na building kathum tan insuk lau mai expansion joint kau dui zau ba mai tai contractors tong issue rami department tong issue wi kumna inauguration ma kau kasiam lau nam khang tan kan jonge court building tong approach road hai siek tuna complaint nai kan mekhau contractor risa in than pat kan mekhau chang suna tu court building DPR khau ka sau mage tuna sakane approach road tai ting kum kanai ma thang ti rui blacktop sulau tuangi tiki indaw ka sida nabam chonge Government of Manipur Law and Legislative Affairs Department Re District Court Building route na tachat August khau inaugurate sukang invitation tipat kan mekhau Tamenglong District tong MLA nun dati ka sau kan mak mai ruini mansai azu repian mak mai indaw kan chonge Mida kau EEPWD khani EEPDA letuna joint inspection sukan me report hilaina Tamenglong court building hai DPR hilaina inthuina taloi lobam thi tuna sakane Infal August tarik tamru Manipur Chief Minister N Biren Singh Rui kamai resign suni mai lat ba ma ge ai retan kan metan goi dai Manipur janga khang tan thong de tuna sakan thei ai ram khatna sini how to hauzang lau mai tong ma gi nation ha me thai state rui nu mak mai tan ai tan kan mi tong ma gi tabui sang resign suni na chu tuna PTI dong interview kha Thursday nung sakane opposition party nun rei Manipur Chief Minister N Biren Singh Rui mai tai salyang na kuki meta sukasi khang suna Manipur khau ladu tipat kan chongi tuna sakan melat bamta Biren Singh Rui nutni mak mai indaw kane Biren Singh thilai na kamai drugs kan illegal immigrants da thing khang tan su kan chongi tiki ladu tipat khang kamai ri kathau kan me tong ma gi tuna sakane inbu na kamai ri illegal immigration illegal poppy cultivation ti hai Manipur khauti intha khang sukane mi tai kamai Manipur danga khang tan chong de tuna sakane Manipur khau lok sabha seat kanai zau si kan me te rui state khau BJP tong popularity han kai me tong ma gi tuna ni sakane Mida khau Chief Minister da Manipur dong lat lu hai suri ratinga ngam mage tiki community kanai pari ra ala na chu zak mai nai da nu puni tuna sakane Tamenglong August tarik tamru Naga mai incham na phuam nun rui Naga mai district khau kuki jo rally August tarik tamru na khat kum singai na chui na padai khau tat kai khang sulau ba mai hai withdraw so that khang ti thai kan the Naga mai insam na phuam nun tai rui Manipur khau Naga mai rui neutral so na chu sang mai pungwang dat khang karambam jongi kumai sang rui Naga mai rui lung mai bam Naga inhabited areas koi khau rally hami thai agitation hai tat kai loma khang sang hoi kan the Kuki jo community rui Naga mai bam nun khau rally hai tat kai na sisoi me pa chong na ye thai Naga mai phuam nun rui karit langa mage tuna sakane Naga mai incham na phuam nun rui Kuki jo communities proposed rally ta nu makan mai khau tai Naga Students Union Chandel Tangkul Katamnau Saklong Ukrul and Kamjong District Senapati District Students Association Kani Rongmai Naga Students Organization Manipur Tamenglong and Noni District kazau kane Infal August tarik tamru Kuki jo insam na nun rui August tarik tamru na khat kum singai na trina padai nung public rally tat kai khang suba mai lung khau Manipur state government re law and order tuan na siswa me pat ma khang tan sin thau kan the state government tong notice selai na Manipur tong district goi khau business government office kani private institution goi rui kolulung kumna lanbam khang ti thai kan the central kani state government institution goi ni rally tat kai ba mai lung khau in bang ma khang ti thai kan the thau ku mai rui law tuan me tan tan tong na ye thai ka zinai me action la pani tana ti thai kan ne Infal August tarik tamru Manipur State Power Distribution Company Limited MSPDCL Officials nun rui Manipur dung district nun khau electric alat mithia khau sinsu ba mai nun ta phuzin maitan August tarik tamru khau tat kai kan me khau kai lak chui na zuruk rui mai hau na sin ba mitat nim tau kan the electric hau na sin ba mai
chuina siruk ta nim tau kan meitai Chandel Division Area khore charu Kangpokpi Division kathum Tengnopal Division ru na kanai IED 4 Division Area kanai Kakching Division akhat Thauwal Division akhat Khani Bisnupur Division Area khore akhat tuna nim tau kan tonge inbu na electric LT consumer chuina pungo khani HT consumer kanai re My Beauty Magna Danba Mezang Electric Disconnect Sulau Kanthi Tuna MSPDCL General Manager Commercial Ruiti Thai Kane. Kolkata August Tarik Tamru Manipur Chief Minister N. Biren Singh Kolkata's RG Car Hospital Khau Doctor Ta Rape Suna Saloikan Milam Khau West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee Ta Khankan Mai Khau Trinamool Congress Leader Sagarika Gosri N. Biren Singh Ta Manipur Donglatlu Jausin Thaimak Meri West Bengal Lam Khaulat Sabam Khang Nangtong Moral Authority Maki Tuna Dao Kanthe Kagi Nai Medi Thai Patmai Hi General Public Way Khauti Thai Lau Pitwangi Mikyu Farmland Aro Nam Auto and Light Vehicles Association Bank Khau Taxi Service Hai Nai Piniti Mini Secretariat Farmland Aro Nam 2 TBC Junction More Line Hai Tat Pinite Fair Rina Rupees Ringu per head la Pinite Tat ka ni mai rit September tarik nai kum sing nai na chui na padai khau ka hau pani the public way rina corporation ti lau padiu khang ti thai pitwange by President Farmland Aro Nam Auto and Light Vehicles Association Tamenglong ting nai luan pok phabu tarik tamru na khat lau thuan ting rai na ye kalan nai na ye ting sin muak na ye zingbang ting rai na ye lau tai bu tarik khat lau thuan ting rai na ye kalan ting sin muak na ye zingbang ting rai na ye The Gaanphiu DGM Chamche subscribe Sulauni Mai Hamethai Inquiry Complaint Sulauni Mai Guirui 9612535794 Khau contact Sulaupu Mai Kawai na King in Sui na King Lau Mikhanta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel back to Net Lau Mai Chuan Ru Dare Asai Khang Thu Hai Khau Re Cham Ngan Lau Thai Guangni Mai Monday Ting Sung Khwang Ru na Kanai Makhai Kai Megan Ri Mai Kawai na King in Sam the Lakhau Thuan Ku The